Zingka amata kahung kha achun kazan manga mi khat a hin khu anabai sa khadin ka koma nalaga u ki hu hingloi uventia ai sei pi chu ka gial do in hinla imain zong kana gial tu pi di pui mim khat a ki hi in alo thelawin i bornom lo ta ta zong satan tha na in ake borzi in se na in mihim te hin khu alo dim zi nge kong tho do do chun ka phana ka message ka va pe nga le na hi le kaloi palet min thangin na ke thotam tu ni na on dile phaya SSC form ka kelha heti tia message a hin thot chu kamu in kai jong ka ke gongal ta na hi bukane zawin thanom ta in ka ke gongin ka ga pot do le kaloi pa chu ahong su chanin thanom ta in gari parking lang chu ka zon han tai cham khat zawin phai zon ding gari khat ahong pe in ka kal do pe hon ta na hi nom ta in bas sungin ka tawin phai lang chu ka zon tawve ka phone LP so ka su to in la ka ngai phain a hi nom ta in ka to win ka chi win a hi le gin chat pha lo hi len hetman lowin hi chi ka to na o gari chu ahung accident ta na hi mi pian gen le mi ka gin chu ka zan ka zamang phelin ke zong ka ke su kha lo hinam tin ka hung tho do gang chalin bas abung bulanga sunga kun chun kong po do in a hi hechun kaloi pa zong akyang akisu kha a lungliang vai ta kaloi pa hi iti di nam tia ai nanga chu anahin a komin ka chi phaile ai honom tapoi iti ka ko wangin ai za pi pon ole akisu kha ji a hi lungki su lo hitam tin zong kana gyale pha chom khat zawin ambulance ahongen akisu kha zo se hospital al ding chu ka hitawve hinla kai chu koiman jong ai honom powin ve jong ai ve pove hichu ambulance a adop lo nu gulang khat kaga amuzamin chu kaloi pa min thangin damlo sa san anaboi pi le e hiti chun aki sokha zo si hospital lam zona chiding ka he tawin gari ki pat do konin lalboi tia ai ki kogin kazamang philin ga haudi ka ti le ko aso do pun pen kita kathakop se na ka pen wangin koiman ai za pi poi itia lalboi tia ai hin ko chu kanu le kanaw nu anahin milhelong pumle te zata in kaloi pan abui pi gulang khat ko machun kanu chu agat hiso in kai jong itidana acha ki a kai aidan lawa mi chom zo aga ka pi ham katin kalung thim chu anale zingi kai jong koilom ham katin gu thimin ka gavein a hi le ka ta sa anahin ka ha ki su kha wala ka ta sa le kala gau chu an ki khen ki gu chu hitai hitia koiman ai ho poi ai ve poi tia kan gyal chu kala gau anahi ja koiman ai namu thailo zo chu anahi e hiti chun hospital lam zonin ka chi tawve amon kalhung gam tawin dawtal hon lo azat zat ai kapuvin khuwang ka hedi poi kalai sin hin khuwa beide chu ka ki hetan ka haitan konin kadam laya ka thelbor jo si kamaya TV ke ve bang khun ahung kilange kain khoman dan adam mod thailoading le athe thailoading a ka gialai chu kalongmin in ahung kilangin hichi ka haitan kun chun kadam laya ka chon hot ka phatmon ho chu ki sinan kademin hinla kaidin phat chu agai sang ani hitai kata asa inwang ima he tapon kalagaw chun kanu chu ka ven kadam laya asai ka ngai lo na ho kanalong han sa ajing na ho chu ka gial do in kisi nan kadime lagawin mi hletui anei the hele hpe chun kalon lin ai chup jingin te leisit khain ven hi le mi him te chun pa sa ma jingowin lungdon na le lungkham na nei povin te tin ka gialin kalagaw mit mu chun hi chalei si hi nian te khorna mun abang jingi kalungjong ahelin ka khosung mi te ho a hin muntina kaloi ka pai chule ka dong manu chu ka ngal he jingi hinla ka ta sa le ka lagaw ki khen ding a hi ta ji in alon ji ka hadi tapoi mi men ko sei thai hi lo dol na chunga tui ki vei te bang bet na hi tia kana za ji chu hi chini kho chun ka he do ba me kalhun na dilam pi jong ka ki het chin pon longdon le ti zanan ai bo me so pi hi ji chun kata sim ji hin sei sim zo sin hin kho sei thai hi lo hi tha gyal do kinu hitin idam sangu hin thil pha le apa cha chu boarding zo ngai to te hi chu ti sima gu hlang pa dan hin ti ngai to le chun ipina gyal ta dem in khoman tam ta hi chom lo ka le het man lo ka hung bei ding a hi e mi min kho zawa ham pa tabang chom lo ka mol jing thei a hi e ka ki pa e keima zampilal hokip